hebat sekali Adeola. Sini dek, lewat sini dek. Nah, hebat. Hebat. Wow, hebat sekali Adeolanya ya. Tuh lihat tuh Adeola hebat tuh. Wow. Dek sini dek, adek. Adek, sini dek, lewat sini dek, lewat sini. Nah nanti turun di sini. Tuh ketemu sama Kakak Bi nanti. Kakak Bi naik jemput Adeola di situ. Kemana dia ya? Nggak tahu. Tuh lihat tuh, Adeola hebat tuh, lihat. Ayo anak pintar. Wow, tepuk tangan buat Adeola. Wow, hai Adeola yang hebat. Hai, hebat sekali. Ye, ye, ye. Alhamdulillah. Ke sini Kak, Kakak Bi. Lewat sini. Gak apa-apa, lagi deh, coba lagi deh. Coba lagi tuh kayak Kakak Abi tuh. Nah, loncat dia.